voin hi mars ni somthum thole ni ania mizo official channel clear tu lengai thatu Zawng te chi bai kan bu ka cheu Mizoram mai ni lo khovel ram hrang zinga po Myanmar mi puite lai na tu le tranpui du tuan pung zela ma se Myanmar mi puite tranpui tur ral thuam ne na pen chuak ero hria tur an lo meu lova chu tiang bokin then khat te ro Myanmar sipai te thop Zawng in thu chuar nei tok la bo lo hei wang hian Myanmar ram buaina chuan khovel ram hrang ho tu teril ruati buai ni poina langa chanchin thleng thar te po kan ngai chang thup chu ani hi tunhuna po hian Myanmar news thleng thar kan don angang te kan ompuang chuak don ani voin mars ni somthum KIA Kachin update tukin jing dar soma tangkhan KIA Kachin state sipai kembul hnai tanai lido road kongpui chunga Burma sipai somriat parukle KIA army somni te chu aning kap ti news in ata langa tuna hian thapui tho in KIA lam hian headquarters laman hriat tira sipai te an thon bel rin ani chanchin kim changzo kan hriat thei thuai kan in bei sai ani Myanmar ram chung ral thuam keng ko kant MNTJP MNDAA TAANG PSLF TNLA le Arakan Rakhine ULA Arakan Army ta chuan sipai in sual na nei lo aram mi pui ta chunga kut in thlak to zo zai la in la thlak zel hi top za in re lawani chuan mi pui lama atangin mi pui kan veng to don ani tin mars ni som pasari sang ni som ni pakhata thuan chu chu voin mars ni som thum sang ni som ni pakhat hian khovel khriata an puang suak tarup maya he thuan phuan chu hian CRPH po atilomin anchunga lom thu an soi ani Dr. Sa chuan Myanmar state rang in sui khom kan nia Myanmar mi pui tang rualte kan nie ti na soi kan u naw MNTJP MNDAA PSLE TNLA ULA AA ten diklo taka mi pui chunga sipai ro rel na ando dal ji an lan tir na hian kalom tak zet ani atia he sipai ro rel na hian mi pui te zalen na le democracy min ru bo saka mi pui chunga annun ron zia an tilang ani ati kan zalen na nei let le theina na theito pachu tu te zong le Myanmar mi pui veng him tu te in chunga thinlung takin lom thu ka soye UN Security Council le international community te hi khotina mi pui tang rual tenen hian kan lung rual turani tin Dr. Sa chuan soyani Rangoon lam buaina nimin mars ni somni pakwa Rangoon South Dagon buaina kha anasa hlea thil thleng tam tak omin thuze bruk tam taka omni point an soyani news thren khatin an talan dan chuan mi pui kong zo te chu sipai lam te hian ti buain nasa takin buaina chuaka sipai lam te hian silai met puakin bom te an mang ti hriat ania nimin chuna tanga inka pin zan khuain tukin jing thleng khan aning kap ti hriat ani sipai te hian ka hluman nei nuala mi somnga an chuan rin ani pakhat phei chu anung chungin an hala jing lama aruang le thilom dan an fin fia thei chawani zan khua anin beina hian sipai lam te hian thu tam takan zem din an soi voin mars ni somthum jing lamdar som le achan ve vel khan muse khopuya cheng kum somthum paliu pa komin thu chu Burma sipai suale police te chuan bulletin alua an ka pa ama lo boy som tu chuan theito chuin tranpui ga tuma ma se ka chan thengang lawani ti na soi komin thu hian anupui ba ka fapa pakhat le fanu pakhat te akal sanani Burma sipai sual te hian an sual chun zom zelin BES school pan hi lion ti chebok ani Manipur mi puiten mangai na nen Myanmar mi puite an lo don son mek lai le antan ve bur te an khonsak mek lain an sarkar ro chuan khovel dem ron ani tur po khechang ho lovin nimin lama ral tlan tam takathon hotir nuwa thu chua danga ron nei le tatlat maya chu hian chiar chuak te ang tongkam thatakin Myanmar mi puite lo hnar ro Manipur sarkar Myanmar ram tual chung boina thleng me ka wanga tlan chia Manipur state alu tum te chu ramri an kan phalsak an nilawa tongkam thataka lo hnar turin Manipur sarkar chuan district official ten he na hriat tir ni in East Mojo chuan atarlang Special Secretary Home H Gain Prakash chuan Mars ni somni Parukhan Border District
Chandel Tengnong Pal Kamjong Ukrul le Churachandpur Deputy Commissioner te Nena lekha thonin ram then Myanmar tual chung poina thlengme ka anram mi engamoza chuan border state Manipur po telin India ramaron lu tu manom ti report ania ma se heng mi te hi tongkam thatakin lo hnara zel ru ati border district ranga DC te Nena alekha thona hian district thunei tu ta chu ral tlan te omna le eitur pekna tur engke ma siam lo turati an nia civil society organization te po kem siam phal sakan ni lo ti talanani liam tuar an omero chuan damdoe en kol na ngai tu sak tur ti ni in ramrikal tlanga lu tum te chu tongkam thattaka narzel turani atia heiba ka hian heng district a hian adar enrollment ti top ngal tura hril an nia man ruwa te po mun him taka da thatura hriat ti ran ni ka liam ta zirtom ni khan Myanmar mi pathum silaya ka fu wanga liam tuar te chu more khua a health facility an luta Imphal lama enkol tura rifar zuyan ni hengi pathum ta hi Myanmar sipai te ka hliam nia soi an ni lain Tengnopal Superintendent of Police TH Vikramjit Singh chuan an hliam torna chan hi hriat lo thu a soi thung ani Mars thati lama East Mojoin Chief Minister N Bireng Singh an komna khan Manipur Chief Minister chuan Myanmar mi puita din hun chu angai tuam hle ti soin an thenom state CM ani angin sipai te che dan rong taklawat lan chia civil mi te chu an state ta lodong song turin anin pei ti thu a soya anom na tur ei tu le ven himna te pe kan niang ati ma se he mi nu mars ni som khan Myanmar rama tanga mi engmozat India rama anon tlan siat nuwa sarkar lai pui chuan Myanmar border state Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland le Manipur te chu India rama Myanmar mi lo lu tu te lo dang turin a hriat tirani ava poi thin te lulem Myanmar rama mi pui sarkar din le ma lo chuan US chuan Myanmar nena an Insumdawn Tawnna Zawng a Chhuchat tarup mai le US State Representative Catherine Tai chuan Myanmar nena an Insumdawn Tawnna Zawng chu ti topani ti Mars ni somni pakua thotan ni khana puang felta US le Myanmar sarkar chuan sang ni som pathum khan trade and investment agreement an lo ziak duna tharum manga mi puita sarkar ina be nuwa US chuan Myanmar rama democracy sarkar mi pui thantlin ngai din le ma lo chu an Insumdawn Tawnna Zawng a Chhuchat ta vek ani hriat to angin inrin ni Armed Force Day ni khatchungin mi za som pali lai sipai kut an thia liam tuar tam takanum boka thotan ni khan midang panga ka hluman ni le bok ani tai chuan thu chu asiamin Myanmar Security Force te chuan mi pui poi selo no pang mei chiare tarte chenin an thata ral thuam keng lo kudlonga sarkar du lo nalan tir tu te po nasa takin an khoi ti ta langani an thil ti le an che dan hen khovel mi te mit ati khamin miril ruati na hle ani ati bok heti la hian Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian chuan tharum thona le thi sen chuan hian le lam tan engma hlok na thlen lo atur tu te chu Myanmar mi puite pok an ni ti na soi Russia po in Myanmar ne na inlei china thuk zo kan nei chho thua soi rualin Deputy Defense Minister Alexander Fomin le official dangte po in Myanmar sarkar sipai weekend parade po an man puyani ma se he an thodun na hian poi khoin an thlop ti na ni lo ti an ta lang ve bok ani nimin kalimio chimlam in ka na kha kan thian te hena tangin chanchin kim changzo kan thre theita a chu kan on puang chuak don ani nimin mars ni somni pakua thotan ni tlaidar nga le chan vela kalimio chimlam sita khuwa nat miang khobul vela inka na khan thi le hliam anom lo hlova alomom hle ani thil thlen dan le om dan hi chiang ke ko ka hriat har sa deuma se atlang pui chu he tiang hi ani ta han inka na thlen nuin kalimiowa sipai ron da bel turin gango konga tangin sipai motor anong kalmek ni hriat ania sipai motor zat hi som nia soi le pos om nual mai motor hi somani lo vek poin thinri maron thok chuak na chu an thanem tok tura ngai thei ani ome chutia gango lamatanga rongkal sipai motor te chu kalimio an thlen thei lo nan nat chong khobul naya khothen khatte chu an thingkung kitin kong an lo dang pinga chung an kong pin te chu thian fai turin kalimio watangin sipai motor pathum vel an kal chuaka nat chong konga khothen khatten kong an lo pin chu an tikiang zela nat chong khothen ma chia nat miang khua mi pui ho chuan tran mun siamin
helaya kan kong pinanon ti kiana kaltlang an tumani chuan kan bei nga lang an tia sipai ho chuan kaltlang an tumani che kang chu mi puilam chuan an lo kap ta ani sipai motor wal chu kalimio lama le tuminan kir le a Mase Government of Technological College GTC pialok jin kalin kholu tira mi pui ho in nasa takin an lo lambun le a sipai ho chu kalchun zom ngam to lovin GTC a an luta an chuak le to lo ani GTC chu zirna in ani wangin mi pui ho po in chu taum sipai te chu an vati boi to lova ni zan chu GTC an riak ani mel kalkong thian fai tu sipai motor hi atira chuan pathum ni a hriat ania khatian nat myo nga tanga an lo let len hu kha chuan pasari lai an lo ni dei maya sipai ho bai an to khan kalimi watangin sipai motor pali vel an kalbel ani nge yang heng sipai motor ata hian sipai anom manglo ni a hriat ania chu wangin sipai motor ta hi kong thian tur satli amaya kal nilovin gango atanga rongkal mek sipai ho khoimolaya an tang khanganga chung ho muak tura kalan niangem ti ngai dan te po aum phata ani gango kong khoimolaya leiti siat aum thu soi neu newalom ve bok nen khatia sipai motor mi puin an ka khan sipai lamin an chang let velo ni nan soya an tlema wangin an ngam lo ani nge yang an motor ti ding ei lovin an sahim na zongin an tlan let par parani sipai lam thi le hliam anom thu hriat ani lova an motor da thalang tak ngel po ake lo ani mel engpo ni sela mi engzat tak nge thi le hliam om takang motia thin phu deb de pa nom laya tuma thi le hliam om lova borua ka keng thei hi alom om ri phot chu ani e kan ma loka enge ron thleng zel don ti hriat har em ema boina chuak thei reng silai mu sur thei reng ani wangin thanem ngai takin min lo tong trai puiro utin anon soi ani ole Myanmar boina hian engchen nge o don hriat hi mahara heng sipai sual takte hi huain tina du ve view thin maila kan om huna tang chuan ti thei kan nei tlem sia tong trai nangot lo chu kan tan malak po a har hle ani tun Myanmar Spring Revolution ni somnga pasrin an nei chung hun ringot hian ramta na nun na chan ta mi zanga soman chung tareng maya arab thlak tak zet ani Myanmar rama democracy tun dinani le theina na huaisen taka beitu kan u naw te u pathian in lama atang ti hriain tong trai na nen hmalam pan zelang cheu ole khati chong kha tun hunata na mizo official channel tena Myanmar chanchin thar kanon puan chhuat theite chu ania chanchin thar dang nen kanong kirle thuayang mizo official channel thlir tu lengai thatu zong te in zawaya chunga kan loma kan u naw Myanmar mi puite hreom na hriat puya anta na tong trai reng chungin hun ni mang zelang u